tema kuma se Asante Kotoko new bus no oma pound toma na esa omo de kwatwa si wo Manhyia kakra na otumfo hira bus ne so ne enra bra na kuma se ni adaje kra ne ade ayemwura sansem ne 2021 Volvo Marco Polo B8R Biosafe Executive Coach. Eno ne bus ni din. We ye shen fofra. Access Bank Adaroma. Omache diama Asante Kotoko popoku no. Ne na no omo dan edi no. Abefu internet ne so behwe na nya agro. Enre omo di si kwan so a. Omo di kopi opem so aso ye mekira Manhyia. Asante hene otumfo ose tutu ye otoso mienu. Waji Asante Kotoko management efa so a Access Bank mpanifo so na omo ka ho bus fufuro yi na omo sre opem so enhira na nana so gitu mu a ode ne nsato so ehira Asante Kotoko ena obi bia wo ka ho na na twe apaso ye otwa ahomam ya wo ka ne nsem gu so ebo mpanifo aba so e wo dwuma kese a omo ye ne konim ehyen fufuro yi efa nipa duasansia na bredi kan kra aboboko bi o my Ghana mu no ne sa ka bi a Chief Executive Officer Adom Asante Kotoko owura na ya mponsa kasaye efa ne hyan fofora o de ko kira Asante hino no kaza ye ba ne kaza Kotoko no e be hye block no back dan yesi Manhyia Foundation yes we hye blocks no e bedum baby mo be roof so na e mo so a plaster na epi a finish see e kono sa sure say in a few years to come Kotoko fa into mapa efra already we are seeing that and we believe say ye koso sa ni nyina kambom unity is strength nyina kambom e be da board so ase very very important e be da board so board members ase support of the management da nyina direction of the policy direction we can't thank them enough and trust come reposing in management so yenye team no na yesu yegusu a am say on and off the pitch we are getting results now continue to call on the supporters so why because say na medical card na no or yiripa no supporters na ye collateral ya de ko bank ya de ko sponsors so ya de ko jisika intino the sponsors need to see the collateral and the only way we collateral no numbers no at the stadium because NCB Access Bank for the Babajisika Stadium. Amu banani pa ma. Ebibu mabem amu nkoso MY. Intino mekoswa the supporters na support. Ma encourage you say amu mayenhu support no stadium. Challenge you mo. NCB no e be launch a project to increase the numbers at the stadium. Intino amu force na amu make sure say amu support the project. Daniel, be